elwandle kuyolahleka elwandle le lapho igqunya khona yonke hamba so-ke ke ngiso nje lesingangona sokusebenza njalo njalo magesi amadala usiyabona ukuthi uma ngabe le ndlela iphila isebenza ukuthi kufanele sishaye igwebe limhlophe kanjani iphakame kanjani akufakwanga amacanza ke lana ukuthi kupheliswa igwebe la cha ukuthi awubona uma ngabe sekahlengekile lamagwebu akukho qanza la hlade kuphila hlade enhlanhla siyasebenza njengoba saphila labantu abadala nje ugezwa kusuka etigabeni letiphansi uthi uyofika ekuthwale nje kodwa ucale ethe lower level ukhuphuka uyetulu uyofika ekugcineni inombolo ekusekunye nje +26876 342733 na 79342733 ikhona impela lapha othukela kwasho bhengu umuzulu wathi kuthangwe lamaphisi ngolamakolongo elithulu mati ngikhuphuke njalo ngibhudu uthukela ayikhale intanga zamashinga sisekho isikhathi fanele sikhale kuyo camera manje cameraman